Zdravo svima i dobrodošli na Bion TV. Moje ime je Stefan Stešević, a vi gledate emisiju Inovacija i ja. Nalazimo se u poduzetničkom centru Univerziteta Donja Gorica i ovdje ćemo da realizujemo emisiju Inovacije i ja koju sam pomenuo u saradnji sa Studentskim biznis centrom koji su pokrenuli proaktivni studenti sa ovog univerziteta i sve to uz podršku Ministarstva nauke. Glavna tema ovih dana i u svijetu i kod nas je definitivno Bitcoin, tako da smo zbog velikog interesovanja morali doći do njegovog najvećeg ambasadora u Crnoj Gori, a to je gospodin Novak Svrkota. Kako ste, Novak, ste dobro? Hvala na pozivu i drago mi je da sam vaš gost. Dobrodošli. Vi ste inače osnivač edukativne stranice Crypto Broker i recite mi malo o tome, kako se vi bavite time, kako objašnjavate Bitcoin inače? Pa, pošto je ovo nova oblast, mislim da je edukacija od ključnog značaja. Da bi ljudi mogli da bezbedno trguju i koriste kriptovalute. Jer kriptovalute je takav sistem gdje se greške nema skupo plaćaju. Istina. Znači, prije svega je važna edukacija. Svakome ko će da uđe u ovo tržište. Tačno. Ja prije što sam kupio moje prve bitcoine, prvo sam jedno 10 dana se edukovao o cyber bezbjednosti, kako otvoriti bezbedan e-mail, kako se bezbedno registrovati na berzu i ostale stvari. Da. Koliko je to, u današnje vrijeme digitalno, koliko je i taj pojam cyber bezbjednosti bitan, a koliko mi o njemu ne vodimo računa, s obzirom da miješamo sve moguće aplikacije na telefonima i svašta prihvatamo? Pa u suštini, ako nemate novac na telefonu nije bitan, ali danas je svaki telefon postao novčanik, bilo da koristimo kartice ili kriptovalute. Tako da je cyber bezbjednost digitalna pismenost kao što je nekad bila klasična pismenost. A recite mi, evo, moram vas pitati, pošto nam je glavna tema danas Bitcoin, i Bitcoin je, znači, otprilike 2008. je bio taj prvi kod se desio, tako nešto je počeo sa radom. Da, Genesis blok je krenuo 3. januara 2009. 2009, a? I zašto je bitan taj Genesis blok? U njemu je zapisan naslov iz Financial Timesa gdje se govori o spašavanju banaka, o drugom stimulusu za banke. Pošto je bila kriza velika ekonomska 2008. Novcem poreskih obveznika spašene su banke da ne bi bankrotirale zbog loših hipotekarnih kredita koje su davale, a sa druge strane ljudi su izgubili te nekretnine, a banke su spašene. Umjesto da je taj novac dat ljudima da otplate kredite, da se tako spasu i banke i ljudi, spašene su samo banke. To je izazvalo veliki revolt, tako se sjećamo, bio je tad pokret Occupy Wall Street. I iz samog tog revolta je nastao Bitcoin, kao jedan paralelni sistem bankarskog sistema. Što vi ste rekli, komunicirali smo preko Facebooka, Prometej je donio vatru, tako? Satoshi Nakamoto kad je donio Bitcoin na zemlju, što se kaže. Pa, možemo tako da govorimo, jer čitava priča o Bitcoinu ima epske, možda čak i neke religijske razmjere. Jer niko ne zna ko je tvorac Bitcoina, a sasvim nesebično je podario tu tehnologiju čitavom svijetu. Da je koriste svi, bez obzira iz koje zemlje dolaze, bez obzira koliko imaju godina, koji su pol, koje su vjere, koje nacije, nema ograničenja. I evo sad, na primjer, neku, ne možemo obuhvatiti jednu definiciju, ali neka definicija Bitcoina za publiku koja još uvijek ne razumije o čemu se radi. Pa vidite, neka definicija u suštini bi bila da je to, sve zavisi iz ugla posmatrača. Ja mogu nacrtati krug na listu papira, neko će reći to je krug, neko će reći to je planeta, neko će reći, sve zavisi što ko vidi, tako i sa Bitcoinom. Jedno je ono što on jeste, a to je jedna inovacijna tehnologija. Bitcoin je prva primjena tehnologije koja se zove blockchain, koja je našla neku praktičnu svrhu. U digitalnom svijetu veoma je lako iskopirati stvari, je li tako? Ako hoćemo da imamo digitalni novac ili bilo šta od digitalne vrijednosti, potrebna je tehnologija
gdje je to kopiranje onemogućeno, a gdje je transfer tih digitalnih tokena, odnosno coina moguće. Bitcoin, odnosno blockchain, je upravo takva tehnologija koja onemogućava da svak kopira novac, a koja omogućava transfer vrijednosti u digitalnom obliku, bez nekog centralnog nadzornog organa. Pošto mi u suštini i danas koristimo digitalni novac. Plaćanje preko PayPala, TransferWise-a ili kreditnim karticama, to su sve oblici digitalnog novca. Ali postoji taj centralni organ, koji to kontroliše. Organ koji je banka, odnosno kompanija, Visa ili Mastercard, koji vodi računa o tome koliko ko ima na svom balansu. Dok kod Bitcoina je taj proces decentralizovan na mrežu i u suštini ne postoji kompanija ili država na koju se može primijeniti neka regulativa, tako da kada pošaljete Bitcoin, on stiže bilo gdje u svijetu. Ne postoji način da se zaustavi ili da se reverse, odnosno da se povrati ta transakcija. I u stvari to je demokratizacija tih financijskih institucija, u stvari svjetski, je li tako? Upravo tako. Kao što ovaj vaš kanal, YouTube, demokratizacija, na primjer, medija, klasičnih, tako je i Bitcoin, odnosno kriptovalute, je na neki način demokratizacija financijskog sektora. I to je baš eto, što kažete, došlo iz revolta, jer greškama i pohlepom financijskih institucija u toku prije 2008. godine desio se taj veliki ekonomski pad, ekonomska kriza 2008. godine i građani, nedužni građani uvijek ispaštaju na kraju jer njihovim novcem se pokrivaju ti dugovi i troškovi i greške institucija i onda se to Satoshi Nakamoto nam je tako donio ovu decentralizovanu inovaciju. I sad, pored Bitcoina, naravno, Bitcoin je lider i osnivač, u stvari, kripto sfere, ali pored njega imamo i altcoin, tako, mislim, to su isto neke tehnologije, ali su svaka na svoj način drugačije. Šta imate vi da kažete o tome, na primjer, altcoinima? Pa, u suštini, kako stvari sada stoje, još uvijek svi ti coini, pa i sam Bitcoin, oni, iako postaju mainstream, prihvaćeni od strane banaka i velikih kompanija, još uvijek pokušavaju da pronađu neku svrhu svakodnevnu za upotrebu. Na Bitcoin se trenutno najviše gleda kao na digitalno zlato. Pošto ima ograničenu količinu Bitcoina, koja je 21 milion, za vijek vijekova, više ih ne može biti, a sa druge strane imamo neograničenu količinu dolara, eura ili bilo kog drugog oblika novca koje štampaju centralne banke. I onda cijena Bitcoina, pošto nije prepoznata uglavnom od strane investitora, ima te cikluse nevjerojatnih skokova. A recite mi, evo danas vidimo koja je cijena je pre neki dan bila $62.000, ili to je novi all time high što se kaže. I za ljude koji ne razumiju, i meni se dešava sada da sreće ljudi na ulicu i kažu šta je taj Bitcoin, gdje ima da se kupi sada kada je na najvišoj mogućoj cijeni, ljudi se sjete da opet ipak to nešto vrijedi, treba se kupi. Recite mi, šta mislite, koja je to, mislim, trenutna situacija, zašto ta cijena raste u odnosu na cijelu ekonomiju koja doživljava kolaps i koja je možda budućnost Bitcoina? Pa u suštini Bitcoin je berzanska roba. Sad, koliko je ta berzanska roba povezana sa realnom ekonomijom, to nije pitanje samo za kriptovalute, odnosno trgovanje kriptovalutama, je pitanje za sve berze. U suštini, Bitcoin se pokazalo da ima tu neku zakonitost gdje svake 4 godine dolaze ciklusi ogromnog skoka, koji su prouzrokovani prepolavljanjem emisije novih Bitcoina. Bitcoin ima ugrađen u svom kodu da inflacija emitovanja novih Bitcoina pada za 50% svake 4 godine. I obično taj pad izazove posle vremena skok cijene. Što se tiče berze ekonomije, prošle godine sve berze su doživjele jedan kolaps u martu, kada je objavljeno vanredno stanje u Americi. Međutim, doživjeli su brzo oporavak i rekordne vrijednosti, pogotovo biznisi vezani za tehnologiju. Pošto je u ovom vremenu
gdje se izbjegava fizička distanca, se ide na digitalizaciju svega. Da. Samim tim i kriptovalute, savršen moment iza njih, pored tog ciklusa na 4 godine poklopila se ta pandemija koja je dovela do skoka svih tehnoloških akcija na berzama. To je stvarno nevjerovatna godina za nama, nažalost, šta se sve izdešavalo i kao zdravstvena kriza koja se desila, ali na polju ekonomije stvarno se desilo nekih nevjerovatnih i preokreta, i skokova, i padova, ali jedna stvarno godina za analiziranje i posmatranje. Šta mislite vi, pošto se mnogi kažu da tek kriza može da dođe svjetska, zbog toga što, na primjer, eto, širom svijeta, a pogotovo u Americi, se štampaju dolari kao nikada do sad. Valjda, ja mislim, čuo sam informaciju da je 30% ukupnih dolara do sada i štampano u ovoj godini. Oni su 2 puta, jednom valjda 2 trilijuna, jednom 3 trilijuna štampali. Čak 70%. Čak 70%. Bilo je prvi put kad je bilo 30%, poslije su doštampali još 70%. Sve gotovine koje opcaju su doštampali. M1 se zove taj money supply dolara. Imate znači jednu tabelu potražnje na internetu, ide ovako postepeno i onda samo jedan spike, nevjerojatno. U ovoj prošloj godini. Da. Što se tiče dolara, pa u suštini svaku krizu se rešava štampanjem novih dolara. Problem je gdje idu ti dolari. Imamo krizu u realnom sektoru, gdje ljudi ostaju bez posla, nezaposlenost raste, a ti dolari koji se štampaju opet kao 2008. što su otišli za spašavanje banaka, sad su otišli na berze. I mi u suštini nemamo hiperinflaciju. Imamo inflaciju na berzama, jer su sve cijene akcija otišle, ostvaruju rekordne vrijednosti. Da, tako i Tesla. U suštini spašavaju se bogati. Tako je, da, opet nije dobar sistem ispao, ali dobro. Nadamo se da će iz ovoga opet doći neka nova inovacija. Pa u suštini velika pandemija nije bila, prije 100 godina je bila španska groznica, isto virus gripa, pa su išle roaring 20s, nevjerojatno bogato razdoblje na berzama i poslije toga je išla velika depresija. Znači, mi smo otprilike u ovoj dekadi da 100 godina nije bilo neke velike svjetske ekonomske krize i zreli smo za reset. Jer trenutno stanje koji je izlaz nezaposlenosti će svakako da bude velika, ne samo zbog pandemije, nego zbog novih tehnologija. Zbog robotizacije, veštačke inteligencije. Poslije nas pitanje da li su nam potrebni profesori u školama. Da. Ako jedan smart chatbot može da odgovara bukvalno skoro na nivou profesora. Da. Digitalizacija inače nosi mnoge korisne stvari, ali pored toga može se reći slobodno i neke stvari koje nisu nama još doprle do nas, šta sve to može da prouzrokuje, a eto ova korona i ova situacija je baš ubrzala digitalizaciju. Kažem, s jedne strane imamo mnogo toga koristiti da učimo, a s druge strane nismo ni svjesni ovoga što ste vi pomenuli vezano za robotiku koja je već na nevjerojatnom nivou i radna mjesta koja neće biti 5 godina. Ako razmislimo kako je funkcionisalo ljudsko društvo kroz istoriju, tehnologija, govorili smo o novcu, da bi se shvatio Bitcoin, mora se shvatiti šta je novac. Novac, oblik novca je pratio tehnološki razvoj ljudske civilizacije. U početku je to bilo žito, pa gvozdeni, pa zlatni novčići, pa je bio papir, pa digitalni novac. Znači, pratio je razvoj, odnosno izume. Sada idemo na taj digitalni novac. Sa druge strane, ako pogledamo ljudsko društvo, ljudi su bili potrebni za rad i kao konzumenti. Ta radnička klasa da proizvodi i da konzumira te proizvode. I bila je potrebna klasa za vojnika, za razne pohode i osvajanje. Gdje je sada mjesto čovjeka u digitalnom, robotizovanom dobu, kada imamo bespilotne letjelice kojim upravlja veštačka inteligencija. Znači, to je jedna čitava druga oblast koja se postavlja pitanje. Da li je ova korona u suštini samo otvara vrata na ono što su mnogi pretpostavljali basic universal income, da ćemo svi dobijati određenu sumu novca, da ne radimo. Mislim, posla će sve teže biti. Da. Eto, nadamo se da možda i poruka za mlade da razmišljaju, pošto da
malo objektivno sagledaju, jel tako, tržište rada, zato što neka zanimanja koja su bila potrebna i koja su sad potrebna, neće biti za 5 godina i možda i fakulteti koji ih uče nekim zanimanjama koje iščezaju, možda nisu baš dobar izbor za njih. Jer možda je to da se zapitaju više puta prije nego što izaberu čime bi se bavili u životu. Šta kažete? Pa u suštini fakulteti kao formalni oblik obrazovanja su dosta rigidni. Jer vi da bi predavali neku oblast, prvo morate da iškolujete predavača, profesor. A na primjer, evo oblast kriptovaluta. To je oblast koja se razvija svaki mjesec dinamično i ako ne pratite par mjeseci, vi ispadate iz trke. I tu nema nekih stručnjaka koji bi mogli da prenesu to znanje, jer je potpuno nova oblast. Bukvalno bilo ko može, internet je dostupan svima. Može da uči iz te oblasti, iz bilo koje druge oblasti koja se donosite zanimanja u budućnosti. Pa mi upravo, naša organizacija BIOM, Business Improvement Organization Montenegro, mi želimo da podstaknemo ljude da znaju da čak i kad završe fakultet, tu znanje nije stalo, da ima još mnogo toga da se nauči, da se sve možete naći na internetu, sve što želite da naučite, samo se morate posvetiti tom cjeloživotnom učenju, da svakog dana u nečemu budete barem malo bolji, da informacija na internetu ima mnogo ima izvora korisnih informacija, zaobići možda ne beskorisne, ili malo manje vremena na Instagram stranicama koje ništa ne doprinose, malo više korisnih informacija, jer sve se može naučiti, što kažete, na internetu, a moram da pohvalim i Univerzitet Donja Gorica, jer smo mi sad u preduzetničkom gnijezdu, to je inače mali startup centar, tako da oni baš stvarno prate programima studija i raznim projektima uz Studentski biznis centar, prate stvarno i podržavaju preduzetništvo, jednostavno žele da one koji to žele, naravno, od studenta ko se pokaže kao neko ko želi da bude proaktivan, da nešto uradi, napravi neki rezultat, ima dosta podrške ovdje, tako da stvarno preporučujem svakome da svrati. A što sam htio još da pomenem, moramo reći, prije 3. marta se desila istorijska vijest da Crnu Goru kupljena je prva krava Bitcoinu. I vi ste kriptobroker, je tu učestvovali tako puno u toj transakciji. Ja sam bio posrednik u toj transakciji, pa u suštini mene je iznenadilo koliko je ta vijest postala viralna svugdje u regionu, u Srbiji, u Hrvatskoj. Ali u suštini kad pogledamo naš život na Balkanu, ja sam kao dijete išao čuvao krave, a sada se bavim Bitcoinom. Mi znamo šta je krava i onda su ljudi vjerojatno povezali nešto što im je poznato i blisko sa nečim što im je mistično. Vjerojatno je zato ta vijest toliko odjekla. Takve razmjene, da. Ali je to zanimljiva činjenica, jer ljudi se pitaju šta je to Bitcoin, kakve koristi ima od njega, pa to je, evo, znate i sami, ne znam koje ste godine ulazili vi prvi put u Bitcoin, ali tada su i svjetski finansijski analitičari ismijavali su Bitcoin, šta je to, daš pravi novac za digitalne neke novčiće, šta je to, to su budalaštine, a sada već vide da Bitcoin itekako nije to. Pa mislim da bilo ko je u industriji koji je ušao da je kao svaka razumna osoba bio skeptičan na početku. Ali to je jednostavno proces učenja koji traje godinama, taman mislite da znate nešto, a onda vam se otvore neka nova vrata i imate skroz druge poglede. To je kao ona Alisa u zemlji čuda, kad pada kroz onu rupu i rupa se čini da nema dna. Tako je i stvar sa kriptovalutama i Bitcoinom. Najveća prednost je ta što sam rekao, znači transakcije koje ne može niko da cenzuriše. Potpuna sloboda. E sad, Bitcoin ima i svojih mana. Što se tiče tih transakcija, dosta mu je ograničen kapacitet mreže i dosta te transakcije u pojedinim trenucima mogu da budu skupe. Ono što ljudi, zbog čega su 99,9% ljudi tu, je mogućnost zarade i špekulacije. Da. I zovu ga digitalno zlato, jer čuva vrijednost. Digitalno zlato, jer za razliku od novca koji koristimo, koji nema troškova kreiranja. Jel tako? Što u elektronskom obliku vi možete stvoriti milijardu dolara i eura bez ikakvih troškova i ispodijeliti po bankovnim računima. Bitcoin ima troškove proizvodnje koje se zove rudarenje, a ti troškovi su znači skup hardware i cijena struje.
Kako ste zadovoljni sa regulativama kod nas u Crnoj Gori? Inače u svijetu su regulative u kriptovalutama znak pitanja, ali eto kod nas kako to izgleda? Pa kod nas kriptovalute se pominju jedno u zakonu o sprečavanju pranja novca. I onda svaki kontakt sa kriptovalutama ste automatski označeni kao sumnjiva ličnost. Da. Ali eto, sve zemlje, najveće zemlje u regionu, Srbija i u Hrvatskoj je to dosta napredovalo, Slovenija već ne pričam, su donijele neke zakone, odnosno kriptovalute su tamo u praktičnoj upotrebi. Tako da očekuje se donošenje zakona i kod nas, a pošto je sasvim nova oblast, u suštini sve zemlje dosta kasne sa tom regulativom. Veliki problem predstavlja regulisanje nečega što se suštinski ne može regulisati. Može se regulisati ulaz i izlaz iz tih kriptovaluta, odnosno to preko banaka kad se ide, ali niko ne može zabraniti nekome da proda kriptovalutu za keš. To je nemoguće kontrolisati. Ono što bi Crna Gora trebalo da vidi kao jedan mali sistem koji koristi euro, što je velika prednost, a nije dio Evropske unije, što isto može biti prednost što se tiče nekih regulativa, da iskoristi ovo sada opet, ovaj ciklus koji izdešava ove godine, da privuče strane investicije za kriptovalute, za razne projekte, za te altcoine, ili da damo neki, pošto imamo veoma povoljan porez na dobit, veliki broj tih Bitcoin milijardera, to su mladi ljudi, 25 godina do 30 maksimalno, koji su ušli kao djeca bukvalno u to i koji ne znaju šta će sa tolikim parama i kako da ih uloče, da ih izvuku. Znači, velika mogućnost za ovakvu malu zemlju da se taj zakon usvoji što prije, da bude u skladu sa propisima koje je donijela Evropska komisija, koji su od prije par mjeseci, ali da bude najliberalniji mogući. Jer tu je dovoljno da dođe jedan projekat sa 100-200 miliona. Da napravi razliku za ovako. Dosta značilo. Osim toga, mi možemo da tokenizujemo bilo šta. Možemo da tokenizujemo prodaju nekretnina u Crnoj Gori. Možemo da tokenizujemo državljanstvo. Možemo da tokenizujemo Crnu Goru. Možemo da lansiramo svoju neku kriptovalutu koja može biti u opticaju u Crnoj Gori i tako nabavimo dodatna sredstva umjesto da se zadužujemo putem obveznica. Pa eto, još jednom, pošto nismo možda pomenuli za blockchain tehnologiju, šta još, zašto je ta tehnologija jedinstvena, to je spominjali smo, ali da razjasnimo da su to je lanac blokova, čiji kod je nemoguće promijeniti zato što početak i kraj bloka nastavljaju se i onda je zato sigurno je od hakovanja, od svega, zato se preko toga mogu dešavati transakcije, mogu se tokenizovati nekretnine, nešto što ne može biti, ne može kod biti probijeno, tako nešto za što nam treba velika sigurnost, veliki nivo sigurnosti. Da, imaju veliku sigurnost, u suštini kod tih valuta može da se promijeni, ali ne mogu da se promijene transakcije koje su zapakovane u te blokove. Blockchain je dobar jer tu imate transparentnost 100%. Ako bi Crna Gora primjer sad prešla na korištenje neke kriptovalute, nema izbjegavanja poreza. Da, ne može niko da sakrije. Nema pranja novca, nema korupcije. Da. Jer ide transparentnost... Transakcija. Transakcija. Potpuno javno. Tačno zna... U kom momentu, kada, gdje, kome. I odakle, tačno. A recite mi, evo, na primjer, sad, primjer radi, ja sam nešto ljetos investirao u altcoine i tada sam razmišljao, tada ja mislim da je bio oko 7-8 hiljada, 8 hiljada je možda bio Bitcoin. Ja rekao, ajde, logički sam razmišljao, ovi altcoini su mali, su oni vrijede, ne znam, 10 centi, neki 20 centi, i rekao, valjda, lakše njemu sa 10-20 centi da dođe na euro, da poraste, na primjer, puta 10, nego Bitcoinu da dođe sa tada $8.000 na 50-60 dolara. Kada ovo se desilo, ovi su pošli, na primjer, altcoini su pošli puta 2, 3, zavisi kako koji, neki su veća bila vrijednost, a Bitcoin, evo ga, znači skoro puta 10 za pola godine. Pa u suštini to je ono što se dešava svaki ciklus.
ljudi idu ti ciklusi bear tržište, kada izgube potpuno interesovanje za bilo koje kriptovalute. I prvo što će se skače je logično ono što ima najveću suštinsku vrijednost, a to je Bitcoin. I onda se taj kapital prvo skoče Bitcoin, pa altovi kasne, određeni period kasne za njih. Zamislite tržište kriptovaluta kao onu piramidu čaša šampanjca, gdje je Bitcoin ona prva čaša šampanjca. Prvo se napuni, onda se pune ovi veći altovi, pa srednji, pa na kraju small caps, oni najbezredniji i oni na kraju tržišta, to je znak, kad počnu skaču, to je znak da je tržište da treba izlaziti na vrhuncu. Na vrhuncu, da, pa znači tako docijemo. I tada pada dominacija, ako vidite dominans Bitcoina, ona je sad oko 60 nešto posto. Ako pogledate prošli vrhunac, bila je pala na 30%. Ozbiljno. Na čak 30% je pala. Da, kad je bila vrhunac, imali ste potpuno bezvrednih projekata koji su imali evaluaciju 600 miliona ili milijarde. Da. I trajala 5 dana. Koji su posle nestali. Da. Ali to je stvarno, ludo je tržište i tržište visokog rizika, ali i visoke dobiti. Samo treba uvijek biti pametan. Mislim, istraživati što više i ne rizikovati više od onoga što možete izgubiti, jel tako? Da, u suštini sve kriptovalute koje držite na berzama, pošto berza je pravno lice, može da se hakuje. A one koje držite u svom novčaniku, tu isto postoji rizik da izgubite šifre od svog novčanika. A što samog tržišta tiče, treba pratiti samo psihologiju. Kad ljudi počnu novi ljudi koji su potpuno novi, taj svijet počnu masovno da ulažu, kad padne ta dominacija Bitcoina u tržištu kriptovaluta, to znači da smo blizu vrhunca. Treba uzeti profit i... Tako je, ima dvije simpatične poslovice, kažu buy the rumors, sell the news. Jer kažu kad se kupuješ, kad prije nego što postane popularno, ili tako, već kad na sva vrata zvoni, onda je znak da može da je naiđe veliki pad. Pa to je logično, jer ako svi kupuju, u jednom trenutku više nema moći novih kupaca. Da. A stari su stvarali dobit 1000 ili više procenata. Čekaju da povuku dobit. Ima i još jedna, Warren Buffett kaže, when others be fearful, when others are greedy, be greedy when others are fearful. Pa da, to je u suštini ljudsko društvo. Ima taj efekat krda. U suštini prate šta drugi ljudi rade i ako su živi i bezbedni, ako pojedu neki plod, neke biljke, znači da im treba to da rade. Ali na tržištu je baš taj urođeni naš refleks poguban. Jer na tržištu treba raditi u suštini kontra od krda, da. Milijarderi, oni svi trguju kontra onome što radi većina ljudi. Tako je, tako da kad pada cijena, na primjer, i kad kreće panika i svi kreću da prodaju, u stvari je tada najveća šansa za investiciju. I tu ima pravila izuzetak. Kad krene pad, mi smo sad u bull tržištu koji ide na gore. I ako krene pad, bezbedno je kupiti. Ali ako tržište dođe do vrhunca i krene da pada, tada se ne kupuje. Tada se ne kupuje dok ne dotakne dno. Jer znači, buy the dip važi samo za bull tržište. Ako to bude rad u bear tržištu, onda ćete imati velike gubitke. To se zove krvavi prsti i hvatanje makaza, jer oni grafikoni gledaju kao makaze i vi ostanete sa krvavim rukama. Prije svega, znači, najvažnija je edukacija u stvari u ovom tržištu koje je ovako, kako kažu, volatile na engleskom, i da se obratite pažnju na stranicu Crypto Broker, zapratite na svim mrežama, da biste se informisali u pravom trenutku, pravim informacijama, tako? Pa vidite, niko ne može sa sigurnošću znati kuda će tržište da ide, inače bi ja sad pio čaj sa Warrenom Buffettom, a ne sa nama. Ali bitan je da znate koliko rizikujete, da postavite neke ciljeve sa kojim ste profitom zadovoljni, i da jednostavno vršite menadžment rizika u ovom tržištu. Da nikad ne lažete sve što imate,
Da. I nikada ne prodajete sve što imate, nego da idete to postupno, sa 5-10% i tako i ako se desi kontra tržišta od onoga što očekujete, nećete napraviti velike greške, nećete biti pod velikim stresom. A recite mi, evo na primjer sad neko ko je ulagao u kriptovalute i ostvaruje profit. Kako mi sad u Crnoj Gori da taj novac izvučemo kroz legalni tok, ili tako, da se ne bojimo šta ćemo kupiti s njime i ko će nas gledati? Ja još nisam izvukao taj profit, ali u suštini jednostavno preko tih platformi, odnosno berzi, prodate kriptovalute za eure ili dolare i povučete to na svoje bankovne račune. Izračunate koliko ste dobiti i predate poresku prijavu na dobit. I koliko je porez na dobit? Pa mislim da je 9%. Aha. Pa dobro, super. To ćemo još pronaći ćemo po internetu i raspitat ćemo se, pa ćemo to dodatno okačiti. Svakako će se donosi onaj zakon, Uskoro stiže zakon. Da će biti to mnogo jasnije kako i šta. Eto još jedan razlog zašto da zapratite naše kanale, znači obavezno Kripto Broker, Studentski biznis centar i Bio, imat ćete linkove sve u opisu. Vama Novače, hvala puno na ovom gostovanju, bilo nam je zadovoljstvo da se ispričamo, pa se vidimo uskoro, Bože zdravlje. Hvala na pozivu, drago mi ako smo malo razjasnili ovu oblast. Također.